罗西亚航太集团伫咧47年后，搁再进行月球行动。探测器月球25号伫11飞出去了后，本体推测应该伫咧21就爱到月球。不过，即马却传出讲，这探测器失去联络消息。罗西亚航太也证实讲，这个探测器已经落来，也代表讲，这场行动已经失败了。继47年，俄罗斯搁一摆进行登月任务。月球25号探测器11升空，原定21伫月球表面停留，所第19下到失去连续。俄罗斯航太集团表示，探测器伫停留进程失控，甚至未当预测的轨道，搁已经坠毁伫月球的表面。Эту систему Роскосмос изменил требования в сторону, чтобы эти системы укладывались в новые требования. Ну, такой, в общем, подгонка под те возможности, которые были у Роскосмоса на тот момент. 这场登月计划是俄罗斯自1976年月球离世行动到打，头一摆试着月球任务，结果继47年行动以失败终结。凸显莫斯科的太空实力已经真歹甲冷战期间美苏太空竞赛时阵来相比，甚至未来几年无法度甲中国合作进行更较侪任务。Роскосмосу нужен опыт посадки на Луну, и теперь у него его снова нет. То есть он не сможет разговаривать с Китаем на равноправных условиях, потому что у Китая там уже 3 успешные посадки на Луну, а у Роскосмоса ни одной. То есть получится, Роскосмос будет так плестись в хвосте китайской лунной программы. 虽然美国甲中国拢捌伫月球表面停留，但不过到打犹原无任何国家成功降落月球南极。印度是各国的竞争者之一，因为月球飞船3号7月就已经发射，采取较细路也毋过节省燃料的路线前往月球，所以用更较侪时间才到月球。即马有希望成做第一个登陆月球南极的国家。公司新闻地位人朋友。